Tinapalabas, nayalisen titanem ni Rodora, babaen kadala kay Sabas kan Idmar. Nagliday ni Idmar, gapo itinamuan na. Ket nakuna ni bakat lumen kan kuana, ngaklunen nanti kinapudno, asaan nga isuda tinaikari iti tunggal maysa. Iti ayanda Charlie, kayat na ti agpartek. Bukbukan kuman ni Murtadyo ti baso da. Idyada nagparang kadakwada a babae. Ita gagayem, at tuyin tituloy tinobela tayo ana paulwan. Rodora! Sige bas, bukbukak nga roden ti baso ta. Siya kung timang bukbuk iti baso yun. Boss, adda babaya ka duata. Rodora? Kumusta ka yan? Ataywan na kami! Ataywan na kami! Alalya! Alalya! Dinakasidgan! Saan? Dinakasidgan! Saan ang makapanaw? Gaputay uray ka. Kat itatadakan. Itulot kan ni patay. Saan? Diyak may kayat ti matay. Patay ti sumapak ti basol mo kanyak. Charlie, isungaw may kan. Kuyokan kan. Atong puwak kan ni patay. Saan? 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 Charlie! Anyat mapaspasara kaya. Apay nga gririyaw ka. Neodora, nagparang papa. Matulog ako. Diyak kaya't ti mapuyatan. Tamadadangil ti kinapintas ko. Iso apilitak ti maturog. Makiulasakan ka, Paula. Ayati. Rodora! Saan? Aday wanag! Nataykan! Aday wanag! Agunaykan, Paula. Kaputat di kasardengan. Aging nga awan ti maaramidam. Anya ti ramidag! Agunay ka. Tano saan? Dusaon ka. Anya ti ramidag! Anya ti... Awanan. Anya da ito yung mapaspasama kanyag. Mapagtitak samatan. Atoy, Edmar, akape kapaya. Sambuta, mata na pudot paya. Agyaman na kanti. Anya ti planom ita. Agsubli ka iti ayan ni Don Marcos. Wananti. Ituloy ko ti mission ko. Sana mabalin na baybayak. Gaputag dadatan ti kinapudno. Wananti. Agsubliak kini Don Marcos, Rodora. Addaak dito'y ayan ti tanam mo. Agpakita ka kumakanyak. Pangahasim. Kaya't ka makasarita. Rodora. Talaga saan nagpakita? Rodora. Ay ayaten kalata. Kat saan ka mapunas dito'y pusok? Saan to Apolos? Nalagip ka nga may pagdamagan, Paula. Anya ti damagam? Sikatin ang iwarwaras idi dito'y purok berde. Ane Rodora. Kat nakidin na iti lalaki. Kat sandan ngagnana dito'y. Ha? Paula. Adda ka di ammom iti ipapatay ni Rodora. Ha? Apay kasta ti damagam kanyak. Asino tinakaamom iti kasdi nga ipadpadamag mo idi? Kwa? Ibagam ti pudno, Paula. Adda ka di ammom, may papan iti ipapatay ni Rodora. Awan Edmar. Awan ti amok. Tauray siyak.
daawag idi tanagpukaw matan. Apay nga raw dakas jay iditipad padamag mo. Tapno madadal ni Rodora. Kaya't ko apat yung tikapurukan. Ani Rodora, kat sisik karudan a babae. Aniya. Awan ti amok may papan iti papatay na. Awan Apulos Edmar agpalasak kagpasyudad akon. Sana bali, taintad idin ni Mortadyo ti kwartak. Dahil ti isuot ko. Kitaak man itidakkel asarming ko no maibagay kanya. Nangina ti pinanggatang ko iti daytoy. Aday ti dakkel as... Ada babae iti sarming. Ni Rodora! Aday wanakon! Aday wanag! Nataykan! Saan ka hainggaan, Paula? Saan nga ka malibasan? Oray sa dino pa'y di pa panang. Surotan kalata. Apay ka di adinak sardangan! Gaputawan asim at tao. Oray maisagmak ti padam at tao. Basta paborkan ka. Pakaragsa kamlata. Aday wanag! Surotan ka. Isa di naman apapanang. Surotan ka. Aday wanag! Nataykan! Aday wanag! Kasladyak pa dyan dagiti paspasamak lumain. Nga may sumatipot no. Isumot lagayam. Akanayon mi amasiputan ni Dolores nga agsasaw. Nga uray agmaymaysa. Agkat katawa pa'y nudaduma. Ngam, awan mo't makita may akasarsarita na. Owan, pudno dayta manang insyang. Kunak iday no agbalang agpaiso ni Dolores. Takasta timpad padamag idi ni Paula. Ngam, saan mo't gayam? Tagayam. Talaga amakit kita na ni Rodora. Wan manang pudno dayta. Ay, sapay ko matagtal nan ti kararwan ni Rodora. Gaputan na idulin mo't taon anasaya at tibagina. Kas dati naramid mo, isuasan ka nakaawid dito iti Kalman, Edmar. Pasensya kayon, boss. Ngam importante dahi dyan ngay naramid ko. Gaputa may saan napatag kanyak. Ti pinamisaan kan intanim ni. Awan matipanggap ko apumanaw iti grupo. Iso asaan ko mamaikat ti panagtalit ko kanyak. Sige. Wen, mamati akon kanya. Wen gaya, Edmar. Mabalinan nga apitin tayo dagiti marihuana. Adon ti mabalin ama-api. Isungan ko na tayo. Tapno kwarta dagos. Wan, boss. Jak italtalag ti panagparparang kanyak ni Rodora. Agpasyudadak kiti. Nakasaganan ti bitbitak. Ijayak man laangan syudad ngagnad. Umanaw akong dito'y purok. Paula. Anya dayjay. Kaslada nang kumarasakas. Anang awag itinagan ko. At daak itilikodam. Tumalyaw ka. Agpaili akon. Diyak kaya't ti mapaspasama kanyak dito'y purok berde. Agsubli akon ni Jay syudad. Tulungan ka amang bitbit ka dagiti bag mo, Paula. Sika manan! Sardangan na kon! Awanan kay di baen! Aday wanag! Paula. Nasaya atak ka. Awan apulos ti pakitak amadi. Iti na minsan. Kaya't nakagundawayan ni Mortadyo. Nang rona pa'y tanabartag ka. Kat di mon amo ti lubong mo. Ngam insalakan ka.
Iso asaan anang baligikan ka. Numalagip mo. Riniing ka pa'y itiday di aparbangon. Tama nga ng sublyan na ka ni Mortadio. Binantayan ka itinagpat na, Paula. Amo, tibasol mo kanya. Kan amo matday ta, Paula. No pa'y kasta. Amo kalata ka panunutan. Apay, Paula. Apay at di mo kabaulan ti agaramid iti nasayaan. Para kanya. Anya laon ay tibasol ko ka. Anya. Pinilit ko iti makisiningat ka. Ngam panagin ko na lang ti impakpakita. No pa'y kasta. Naaklon ko adi nakayat apagayam. Awan na nyaman na. Ngam sobrakan. Talaga adakas ti kinataom. Pakaragsakam amadadahal ti kaduam. Para iti personal mo nga interes. Saan ka di apot no timbagak, Paula? Nagraman ni Dolores. Namin anon a pinanggap mo adadaulan. Kwa, Gaputa kayat mo nga awan ka kompetensyam. Dadaal mo ti pada matao. sana po doon dayta. Namin ano a plinanom nga isagmak ni Dolores. Ngam saan ka nagbaligi. Gaputa daaklat ta amang bambantay kan kwa na. Dadaalam ti pada matao. Gaputa di mo kayat. Nga da na pimpintas. Wala na nga tungam si ka. Saan ka di, Paula? Sana po doon dayta. Aday mo na. Agsubli ako ni Jay Syudad. Awan bibiyang ko ka. Aday mo na. May salaang ti kayat ko nga aramidam. Katambom dayta. Tanod di mo aramidan. Saan ka sardangan? Aday mo na kon! Mapankan ni Jay Impierno anak kay Karyam! Agalwat ka, Paula. Amangan. No si Kati mapan. Ija impierno. Saan ka kabutang, Rodora? Iso panawan na kon! Awan bibiyang ko ka! Panawan na kon! Kat saan ka nagpakpakita pa'y kanya! Anya nga tati aramidak. Maburiburan ti panunot ko. Kas na mapagkita ka mang pampanunot kin ni Rodora. Anya ti aramidak tap na sardangan nak ni Rodora. Naging tuturadak ka nagsaukan ko na adyak kabutan. Ngam kinapudno na. Mabutangak. Nga mga noan niya tiramidan na kanyak. Tinasayahan. Inak kinihepe. Agpatulong akan ko na noan niya tiramidak. Wan. Nasayang at launay tinapanunod ko. Anya ti bagam, Paula. Tanda ka umay ka man dito'y presinto. Hepe. Diyak ka mo no patyandak iti bagak. Ngam diyak kayatan ti kasto eh. Diyak kayatan ti panagpakpakita kanyak ni Rodora. Anya ti kinunam, Paula. Agpakpakita kanyak ni Rodora, Hepe. Tapay. Adda basol ko kan kuana. Sige. Agsao ka lang, Paula. Dumngagak kang ka. Ipudnungatan ni Paula ti amin. Gagayem. Di uliwan na rin gen. Tituloy tinobela tayo anapauluan. Rodora!